نخوشیا شکر چیه؟ لاجدکی جان شرط و مرجان ده کار دکه جبوکا انرژیا جهر حجره که پیوست را بجه بینه. هر وها دماکو کسک دیابت یان جی نخوشیا شکر هبه چه دقامه و چاو اف سیستم کار ناکه. دماکو هون خوارنیم با کربوهیدرات دخون او دکه و میده و سیستم حلندنه ده و دبه گلیکوز. خوارنیم با کربوهیدرات او خوارنین شیرینه یان جی بشکره. گلیکوز بخوا جورک یه شکره. پیوستی همه به گلیکوز هیج برکو او انرژی ددمه. او گلیکوزا کو ده سیستم حلندنه ده پشت را تولگران خونه ده به ولاش به بلندبون استا گلیکوزا خونه ده حسن. پشت را پانکراس دست به بلاف کردن هورمونک بناوی انسولین دیکه. بگران خونه اف گلیکوز و انسولین ده چه هر حجره که لشمه کو پیوستی ها بهره. جبو فهم کردن کیسانی تر که ام تماشای حجره این محصول کم بکن. ده حجره این محصول کم ده همان انسولین اکو دهیل گلیکوز در باز حجره هم بده. انسولین وکه مفتهی دری حجره هم وده که و گلیکوز دکه و هندر. بوی آقای گر آستا گلیکوز خونه بکه گلیکوز اکو دجگر راج دهاتی گرتن ده دکاره ببلند کرن. گلیکوز خونه جاردم بلند به و لهمبر وی پانکراس هنگ دن انسولین دا آفرینه. جبو لگلوی گلیکوز بچه حجره این محصول کن و دریان وکه و بهل گلیکوز بکه و هندر. لاش هری باش ده آستک ناوین یا گلیکوز خونه ده کار بکن. دلاش ده گرانه که اکو پاراستن هماهنگی آدنو برا آستا گلیکوز و انسولین ده بکن. زیدن عجبین دماکو گلیکوز خونه پر بلند یا جی کم بلند. هرچه به اف سیستم دهنک کسان ده باش کار ناکه و او دیابت چه دیکه. دو جورین دیابت هنه و اف با آوای جوره یکم و جوره دویم تبناف کرن. ده دیابت جوره یکم ده لاشقت انسولین نافرینه. اف جیجبر سیستم و پاراستنا لش حجرین ده پانکراسی ده کو انسولین ده آفرینن به تمامی خرا کرنه. ام به تمامی نزانین که چما او دهنک کسان ده چه ده و دهنک کسان ده جی چه نام. جسادان ده نخوشی شکر جوره یکمه. هریزی ده کسین ده بن 40 سالی ده تیدیتن و اف جور یه هریزی ده کو با آوای گشتی ده زارکان ده تیدیتن. ده دیابت جوره یکم ده خوارنیم با کربوهیدرات با آسای ده بین گلیکوز. او گلیکوز بشتره ده که ناف گرا خونه. ده دیابت جوره یکم ده انسولین نایافراندن و گلیکوز قد نکاره بکوناف حجرین راج ده. جبروی آستا گلیکوز دنو و خونه ده هر ده چه بلنده به. لاج دخوازه آستا گلیکوزی بین خوار و حول ده بریا گوشتیس کن جی گلیکوزی خلاص بده. جبروی اکو کسیم به تشخیص دیابت جوره یکم پر دچن دستاواز را. چاواکو گوشتیس گلیکوزی دنو و خونه ده فیلتر دکه هر وها گلک آویجی لگلوی ده آویجه و جبروی اکو کسین به دیابتی پرتهم ببن. به همان ریه خوینجی ده آستک بلنده گلیکوزی دنو خود دیگره. و جبروی چنده ده برینان ده میلا زیده بونا باکتریان زیده تره. و خواه پیچانا برینان هیدی ده به. ده با که گلیکوز ده لنسین بریا چاوان ده کم ببه و ببه سدمش چیلی بونا آوا ده چاو ده. و وک اور چه ببه. جبر که گلیکوز نکار بکوه ده هندری حجرین ده و وکه انرژی ورکارانین او کسین که دیابت جوری یکم هین و پروستایی و خوگرتی هیز دکن. لیپیویستی آلاش به چافکانی یکی یا انرژی هیا جبو که با آوه یک ریکوپی کار بکن. جبروی اکی دو نیلاش بکارتینه و دبه سدمه وانده کرنه کیلوه. نشانه این بگهین یه دیابت جوری یکم دکارین وکه چوین زده یا دستاوه دهم بون تارکین فارانا لبتن جنسی درنگ باش بونا برینان دیتنا شیلو وستیان وانده کرنا کلیان دین دیار کنن. او نشانه اینه با آوای گشتی بلس دو وقت وکه چند مهان ده چیده به و دکاره وره برواجی کرن دموکو کس به درمان انسولین وره تداوی کرن. دیابتا جوری دوه جسدان نوت نخوشی شکر جوری دوه من. هر زیده دکسین لسر 4 سالی ده تیدیتن. دیابت جوری دوام هنک تولی هفتره. جبر کو
د کارکردنê de zêdetir pêva jî hene. Laş yan miqasê pêwîstiya insûlînê neafrîne yan jî insûlîna ku diafrîne sererast kar nake. Sedemê vê dibe ku qelewbûn be ji ber ku hebûnek zêde ya don nahêle insûlîn karê xwe baş bike. Lê ev ji bo kesên bi kîloyên tendurist jî derbas dibe. Herwiha di diyabeta cûrê duhem de xwarinên bi karbonhîdrat di gedê û sîstema helandinê de bi asayî tên zivrandina glîkozê. Ew glîkoz pişta derbasî nav herekîna xwînê dibe, pankreas dest bi afirandina insûlînê dike. İnsûlîn li gel glîkozê dikeve nav gera xwînê ji bo biçe her hücreyekê. Her çawa bi glîkoz her tim nikare bikeve hücre. Ji ber ku mefteyên deriyê hücreyan bi hebûnê zêde ya don asê dibe. Ev têwê wateye ku insûlîn nikare deriyê hücreyan weketê xwastin veke. Ji ber wê asta glîkoz di xwînê de berdewam bilind dibe. Di encama vê de pankreas zêdetir insûlîn diafirîne. Asta glîkoza xwînê û asta insûlînê berdewam bilind dibe. Ev rewş ji aliyê hücreyên bê enerjî birêkirina sînyalên bipêl ji bo cigera reş têkirin û tevlîhevkirin. Asta glîkoza xwînê bilindtir dibe û pankreas jî her zêdetir insûlîn diafirîne. Heya ku nikare xwe bigire û têk diçe. Nîşaneyên ji bo diyabeta cûrê duhem weke çûyîna zêde ya destavê, têhinbûn, tarekîn, xwarîna levetên cinsî, derengbaşbûna birînan, dîtina şîlû, westiyan û wendekirina kîloyan di hinek mirovan de diyar dikin. Ev nîşaneyên diyabetê cûrê duhem bi awayek pir hêdî diyar dibin û hinek kes qet yek ji van nîşaneyan jî nîne. Ji ber wê sedemê hinek kes dikarin heya 10 salan bê ku bizanibin diyabeta cûrê duhem heye jiyan bikin. Diyabeta cûrê duhem bi gelek şêweyan dikar were tedawîkirin. Herî destpêkê bi guherîna cûrê berhemên ku tê xwarin, kirina hinek tevgerên laş yan jî wendekirina hinek kîloyan bibin serî. Lê tedawiya diyabeta cûrê duhem di rewşek pêşketinê de ye û piraniya kesan pêwîstî bi cûrekê dermanan heye ji bo tedawîkirinê. Herwiha ji bo dîtina zêdetir vîdyoyên zanistî bibin aboneyê me û belav bikin.